babu 48 kariyadu salihina dambugal jeyangal kadi e darsuji ɓurɗi raɓɓuɗude kadi e deftere nden e ngal yewten attahdir rentingol yimɓe min ida salihina e lurrugol yimɓe moƴƴuɓe ɓen bonna inde maɓɓe wa daafatu walma yimɓe do'uɓe ɓen lurrugol ɓe wal masakina yimɓe miskinaɓe lurrugol ɓe bono e maɓɓe dambugal haɗayngal ɗum rentina ɗum qala allahu taala allah daali walladina ɓe yu'duna lorroɓe almuminina walmuminati bigayri maktasabu ko alda e faggitande maɓɓe faqad ihtamalu yoɓe anndu ɗo gom ɗiɓe rondike buhtanan wa ithman mubina wa qala taala fa amma alyatima fala takhar wota a hoynumo fa amma sa'ila amma torotono fala tanhar wota a gufumo wa amma alhadith amma hadith ajaden fa kathiratun ɓe ɗuuɗi moƴƴa min ha ino e majje hadith abi hurayra hadith aba hurayra radiallahu anhu fil babi qabli hada wonɗo e dambugal adingal ngal dambugal ɗo ka babu 47 mo gaynuɗen joni kanelaɗo maki ɗon e ko Allah dal ɗon hadisul udusi man adali kalañan ɗolan waliyan giɗan faqad adantu gomɗi haraymi andinimo bil harbi gere hakkude amen yittite ka ɓaawo ɗerol ɗon sengo ɗerol 350 hino ɓaawo ɗon e hadise kan afwan hadise 351 hino ɓaawo ɗon wa min ha ino e muɗum kadi hadiseji duwaɗe addere ɗo hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu as-sabiq aditi ɗon fi baabi e nder dambugal feƴƴinolngal ko woɗɗi mulatafatil yatim fi newanagol al yatima ɓen wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam e mako nelaɗo koɓe maaki ya Aba Bakr la in kunta wallahi sa laati agdabtum sa munini ɓeɗo taytun a waɗi ko muninta ɓe andu fellutu lagad agdabta rabbaka haray andu a munini jomima on hadise ɗon kadi ko duwaɗo placede ɗo on kadi ko hadise 250 on ɗon neeɓi ka feƴƴuɗenmo ƴeeɗo fof no jeeya wan jundabi bun abdillahi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallam nelaɗo maki man salla salata subuhi kala julɗo julde subaka fo waray oɗo fi dimmatillah woni e hadi Allah e garanti Allah fala yatlubannakum allahu Allah subhanahu wa ta'ala on ɗaɓɓitata on min dimmati immorde ahdi makko ndin o ɗaɓɓirta on bi shay'in hay e hunde bimana kanko ahdi makko ndin na ko o landoto ɗon ittu hunde ton fa inno kon man yatlubuhu kala ɗaɓɓirɗomo min dimmati immorde ahdi makko min shay'in goɗɗum yudrikuhu o heɓay ɗum tumma yakubbahu refti Allah subhanahu wa ta'ala hippiroyayma ala waji e hoore yeeso makko ngon fi naari jahannama ka nder yite jahannama rawahu muslim ko imam muslim en ko filli hadisi on yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en haray ko ɗo woni ko bab 48 on gasingal dambugal meɗen ɗo rewtoɗen ko ɗo woni oɗo hadis e ɗiya hadiseji ɗiɗi feƴƴaɗi ɗi signala ɗen ɓawto ɗin ɗon nde sañ rewti no kedi ɗo ko marɗen rewtagol ɗo ko aya qur'an wonɗo ka azab e ɗe ayeje ɗiɗi e wonɗe ka suratu duha e oɗo hadis 394 ko ɗe ɗon ko marɗen ko rewtoɗen ɗo wallahu a'la wa alam.